Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. General Secretary Kakasi Student Union Sengkmi Uba Donald Thaba Ula Pla ba usembut Menteri Rangba Kajala Uba Senyap Halang Dahar Ula Foni Habakran Berkajing Khandra Mender Kaseng Hakini Kisngi Yakini Kikentian Ula Penpau Haba Ajingkran Habalit Bu Sentiu Yu Umat Tirat Singh Uklawat Kajat Benriu Ban Kenmau Buram Yakalungku Sengiap Kabashispa Prab Khnai Snam Kabalalong Mentakasngi Hamadan Yoring Heb Lai Mkra Hakani Kasngi Lawan Pencingan Lang Kinong Yalam Kaseng FKGGP HNYF Hito JSU, HNM, Kinong Hikai, Bat Kiting Shop, Bat Puran, Kaplim Dhaka Escape. Usamla Donald Ulaong, Baka KSU, Haki Kandiat Sngi, Kala Penyang Hi, Haki Kardop, Ban Khandra Mender, Haribhoi, Jantia, West Khasi Hills, Bat Ranikor, Bantek Lakam, Mika Jingrung Kerthep, Ki Menderi. Uliat Hu, Bahakata Kajingakran, Uba Snya Bhalang Ulaong, Kamde Ka Kamram, Kaseng KSU Banle, Kadeka Kamram Jong Ka Sorkar, Henry Ula Jubab, Habaka Sorkar, Kamle, Kaseng Kanle Hi. Shushu ula pentip bawar UMP ubah Shusi ha parlimen Urakesh Sinha ula kol hal organik jing Khandra Mender bat haba ula batai uni UMP ru ula kular banyakren Delhi yakamat jangka inaline permit bat kaktian khasi Parodok persna borok bidalang ni Sukwa banyak tu kala pesngau di kendiat sebang ke di ban ngila pelik jingmut ngila I nagi kipor hakaban ya kran sapang gari bagajat pendriu Yo lese bangi kilap namar bonsin ni si kilap aka kaba kacak ndriu kajungi ka yalan di kamtam ni para dekat jong KSU yo lese ni kilap Henry kajing penyang yang ni umadur basyirin yang jong upayem tirot sing menta kesngi kaladap ship house nam kenti bat house nam araja kat saw kat nyau tarik naitum kapo kajing alam jong uba Daniel Kriem berba August jerwa ke KSU haba kapek kapai ke UI bangi duna palat kita ki mod jong ki reu krau ki jongi hawat umat jong payem tiro sing udang amai rang baman sha udang tanggadur dan ni mangyong tin pareng bas berkumjuru bui bas udon ubalatai ke KSU jiau circle lantai po NSE stadium bat kidan ki mod hang tia po state central library badan ki mod waktu bat tiro sing yang nang ba patugan sangma dan Indira Gandhi dan Subhash Chandra Bose dan Mahatma Gandhi kebelalong penban mendai kum ke jaka jong kiriu krau regalong penban kum kata lum jikdak dan ke graveyard balaba ke KSU galektur skiwi kiwi gisnong skiwi jaka kan pengilek ngiyui bahakanu kanu ke jelah kanu kanu ke cek mendriu idon baik kita kimot jong kiriu krau bagi KSU ke sebagai banyak penyang ya umat jong upayem tirot sing ya umat jong tiang ba bat kiwi kiriu krau kenang baka cek mendriu kan song ya baka I kerjaan tinang ni kan I yang tirot sing bahkan kan mau yang katakan legacy dan yang katakan jingale kun ke jemu nak kebenta katawa kari bajak penderiu nak kan mau akapor bagi penyang yang kimat jikiriu krau don utau wei ba ila bagi pajba yang riu sampang uang ba hana kadno bajak penderiu ke bajai penyang yang kimat jong kiriu krau di baman swa kadai cek mendriu ke bamler kamar baka supai di sedien enreng anong epi gidan bari kiriu sampang kiriu krau di boong balada piripik yang ke history kemudian dei ke jingma ka joki baling penyang uni umat amdei tamani penyang berpensanam ya upayem tirosing enreng penyang ru ya uni umat barlong kata ka jingikai dan for educational purpose nomor bah gibriu ki ya tinang ni Omtang kipardo parsam jonging dari kiwi ke beriu kinbo kajingkeli uai ke beriu boleh penyang ni umat bat lengba kan ke juk teknologi menta dak besok bila ontip sapang jong upayem tirot sing cek beriu kajongi bila bon kita ki scholars bila dan ki spa ki hajar ngut ki bala wajib dep ki bala le research pang kajing ya lenti jong tirot sing ngakan mau dengan asumsi badang hakini ki kendiat panai ba kadang delegation ke peming yang lepas jelam Meghalaya balik pli umat ang tiapori Bangladesh berkapasusi hamto ba gila pen nalor hawa ki pli umat jong tirot sing gila pen yardor jong tirot sing begila ombu sareng do akmat jong kata ka isin dia company lan kata ka ribila ngalong yepi ba menswa kibor mender kibor pada sabar gila penterha gila penrengkang par yung payem tirot sing mengka pada kita giru sampang lagi jaman riu gila penrengkang par biang yang kanang kaburang jung tirot sing da kabaong ba usaranda kadang kajingan her pada ketian saranda but negotiation lan yang kata kajing penjambat kata kajing kerang esok kampak dai kajing kerang esok kadang dai kajing kan pendek
ngiru ngidan ke history bengitip ba sorkar bilat kalay kun toyak do em banyak kun upayam tirosing hak treasury kabra po goti ba pisa ka no arlak teka kadang buon ba kiye tang argot kiga kamar kaya pa lo di sipai banyak kun upayam tirosing omtang kata henry kilawan yalam ru kita ki mercenaries kita kinang yakun kinang ilak kemag kususim na kapisa dan tayo na po Myanmar na po Shan State banyak kun tirosing iwal hanusia jargot banyak kun henry kipat ba hapo ka jingalam jung payek tirosing ki klam pendam ki yai konbet badai lor kini kanong rem sorkar bila kapha lagi kesiang ko ale payek tirosing minyakan na batbi berkata ka jingakan ko payek tirosing ulah pediang bagila pelong hangte pos long longse apa persulong ila buru ka condition ka jinga so jingmut ba hakane ka jingakan nyesuk nyemdai ban rakyat ko payek tirosing ulah ba ya kata ka kular klam rakyat andre undola poy hangte Hausia usasyat kelak ulang kelak habagi sorkar bila kila kem yu berkila penergang par yu kila pensong yu haba Bangladesh tentang gi keren ru dia anak UM kemusiam UM sok em san VIP kumno mem VIP di usiam nyapa so tuo tirosing dum saset hajil endre udah lapok house arrest kanong yakon joka demokrasi haba Myanmar ka Aung San Suu Kyi ka song kum ka kasong house arrest hadu ar pawais nam na banta Jack Penrio na banta kari lejong upayam tirosing ru dadu sempat kapras palai pulai usong house arrest namar ba lagi pelaj u ulah perkiwen biang tak hadu udah klat au kapras pa lai pomsan nyapa so to ya kata pordo karsna utirosing uklam pendam buat hendra yakun tak hadu isngi di bakado Idang kaya development sebab lagi ke baka KSU kalau leh kini kipor, kajing kanrai ikut Islam mandiri, kajing penyang kita di check post, hagi apa East Gentle Hills, apa Ribai District, apa Ranikor, apa Akyabari, idang kajing kanrai kalian ke beri unyok trap, kumjuru asar selong, lalang lepi baka kakendai tarik jong liu benai, udah putih siam jong kejala, pasnya balang dar phone yang uang balik pilih ni uang kini kam day ka kamram ka jong pi ka kamram jong government ngong apa ka government kam le ei ngi haban le ya kata wala ka juga poru lakali balik check ya kata kaan yu kata ka basulung ngo kalong bagi bebon ngot ki cabinet minister ki bebon ngot ki politician ki tips pang ka Interstate Migrant Workmen Act ka pertumar kli ki ka pertumar kli contractors ka pertumar kli ki pait ba ulasim ya kani ka Russian ya kayak gini keren long tong masawat jitip sebagai nikaan ngintip adukan lo ke development kalayan badang hak ini ki saus ni bak ini kejennya ki juga ki isu amtang baka sakot apa jelah henry kala poi rus kaskor jong ki politician support nong basong apa nong ba Delhi parliament hak ka sauterik jong tau benai ngayo ko ke phone call prasiteng menit bak beriu ba phone nga udah nominated MP jong ka Raja Sabha Dr. Profesor Rakesh Sinha phone yang awak balik bilik amni balik dia kham yang kata garoi kapar ko jela balik dia kuat kata lapis snow yung yang ini kecapere ko berpat yang kata khatsan lah ke India ka population kalau poi di billions lagi ki 1 crore ni region ni ngila repat hak jekren ke jinga tai pula bon sin ulong lada piap tre ngaru koi banyak keren support Delhi good prime minister home minister kalau ka jikwa ajong pi kum ka ILP nata ka jipenrung ya ka ketin kasih apa ke exidut ngong ho tapi one nginya kedua pi ndre ngim tre su bentom promosi ka ILP tang ka ILP ngi kwa wat ai ni da oi kata ka de bagi penso la ka liam ka seng show nominated MP juga Raja Sabha tang ini kentin kuat ban kentukan pame pi paradok prasna barok ke badan lang ni bakasna mu tirosing kasna mu losay nyota kasna mu kyang nang ba kasna mu pol makri kadi banyai od umri ta banyai od ende kadi banyai kersoy hangi bay pi bay bala na ka jai penrio ka kam hanu no kapor idi ban lagi bakoy ban IT la ka jong jeng em dagi ni kentin macha prang keluar kari em selamu pat ka bring nyota to blinkur kulangi baro kublai shibun